Alright, and one of my say Betty and Ghana, ya map ye biza you could be ahe, ya ba Nzema Today TV azo. Adi makaku akaye and then one of my belly and Ghana. Can sabi mo ezenho. Ye Nzema every amu ye liwa and swear azo. More remembering the 80s. Titi adrade more ye adwoneke ye fire gbebre azo more than Nzema every and swear azo. Ye liwa every akramara. Mbenima mo jimedi no webesenu na anyi zoli jimedi mo yeli lati be yereke yemedi ma buru bi mo be kpare be na ba ma be award la amkilu mu eva yedi makon e de ye mai enele kan motozo mo ze ye yedi makon mo da ye bi ava award ya na yi mu fike na enele Nzema Today ye evrakon enele Nzema Today yeli 1 year ye ka hure ye fie mai ye wesere nyamre nyinare ye fie ma e dia vura ma erika bia la mo bawo ye ba zere ka ewekun bia ba hwe abiche Nzema Today TV ene wona wo meka mo ye die evre anniversary la adema mafia ka be frɛ we Marita adema Marita yo na ngbanima mo be ne Nzema Today TV kanene be wo ahosiesie no wo agore mo ezila ngbanima se banye ezo nzo ka elekre Nzema Today TV ani avra mamla maka ke da wasipa ne zo anwo heshimo be ya Nzema awiane la yesala beke ani anye na aboke ye ba ya mi ayekremazena I think ebi ato mo ka next year la ye ba bo ayon pale da youth ma we ba be ye wuranu ando ya ma ya he ahomka ake beka ka amamre benya anaka amamre ben tutu yazi moti ye ba man nyambo ka next year la ye ba bo ayon ya mi ayekrabehwe ya dramo this year be nwunyina dan mbayima ya da wase mbayima ne anu ha be se won sese no ko ye be kran ma na be che wa chede zujo kezele kekle be wa chede ne anwa mama ala kem da wase ndon ne ala na menye na bobo ka bia ba ba hye me achede ake ba ka ngbanyi dressing na me ramen dressing zo ngbanyi dressing ne be mama achede la de ndan ngbanyi ma se na sie ba ya dress mo ba dra de sie bobola yo ana achede mo mbayima mo fa ma ya me ye wura kata fufure ehye anu mo ye fia rore ye fa achede ehye ya fia mo ebeli na wonyamre seren sunsun kwakwo no wonzo nza nduma no mo be ma ye ke ye vie mo la ye me na nzo ka eleke Nzema Today wo achare de nanzia Nzema Today mo mla mkam krabala ke wa ha shi bi tabale ye hafa snake etama achede bi cause zele I think this is our first time we will be there but Nzema Today ya da ba sumani ala ne be achede okay na ene no kwori ye 1 year o ene yeri evre Nzema Today bekamo ye buka TV station la ene ye erkan mo yeri 1 year nzo njo ke ye eleke kredi evre oni ani avra oh mama ala ke Nzema Today ya mitie be because Facebook me bo Nzema Today TV a mitie be betu fulan doni ala ne English le mo be fe bala o ya krabehwe o ya amka all right and ye ba la adi evra ase enele Nzema Today evre kon elka bia ma la ba hwa bi chewo akwendo ne na wa ya Nzema Today TV enele ye 1 year anniversary is a year fashion of yava achede ya ma ye bedi ma mo ba abuare wo ye jimedi mo le tete adrade mo le yare gbebre ne azora ye da ye ku bia la ase elka bia ma wala subscribe to the Facebook channel Nzema Today TV and I can go YouTube na subscribe to Nzema Today TV esaba haye ya da wase